Ćao svima, danas ću vam pokazati moje NLP crteže. Prvo ću početi od ovog ovdje. Ovako. Ovo je moj NLP crtež, prvo ću vam pokazati ovu reti, pa onda jabučku. Ovo je moja reti koju sam nacrtala pre nekoliko dana kad sam imala 8 godina. Vidite, ovdje su ukrasi, ovdje je torta, kolači, neki sok. Ovdje je viljuškica lepa, što vidite, kašika, dobro viljuška. I tu stoji. To je moja rarity. Onda je ovo moja Pinkie Pie koju sam nacrtala. I ovo, kad sam imala 8 godina, sada mnogo bolje crtam. Ok. Sljedeći ovaj crtež što sam crtala u školi. Otvaraj tu balonu, My Little Pony. Mnogo je lijepo. Ovdje su gore oblaci, tamo princesa Celestine zamak. Onda ovdje kao Pinkie Pie, Applejack, Rarity, Rainbow Dash i Flatraša i 12 balona. To je isto moj crtež, pozadnje nema ništa. To sam sve crtala u školi. Sljedeći crtež je ovaj ovdje crtež. Što sam crtala? Sunset Shimmer, Twilight Sparkle, princeza, igre prijateljstva, Friendship Games, Canterlot, Shadowboats, evo, Crystal Prep, ona druga Twilight iz Crystal Prepa, sad je u Canterlotu, i Sunset Shimmer koja je mnogo lepa. Sljedeći je ova mala Applejack što mi je drugarica Maša crtala. Evo vidite kako je lepa, nije baš nešto lepa, ali ipak lepa. Evo je Applejack. Pozadnje isto nema ništa. To su njeni papiri, donela kod mene kući. I sljedeće ovo mi je sve u rancu, tako da... Sada ću vam pokazati moje lutke. I prvo da vam pokažem jedan moj crtež. Ali prvo ću vam pokazati jedno moje prenata lutke što sam pravila. Prvo ću početi od ove Rainbow Dash. Ovo moja Equestria Girls Rainbow Dash. Pesma Hej drugari. Onda tu odeća, da je malo pocepano. Kako već, tu ima šarenu kosu, pozadnje isto nešto lijepo. To sam ja sekla te lutke. Onda sljedeći ova prelepa Applejack sa prelepom šminkom koju sam je mnogo obožavam. Meni je Applejack najlepša sama sa šminkom. Ima ove brown čizme i ove jabuke. To sam ja sve crtala i ovu suknju. I to bi bilo to jedna zgodna Pinkie Pie, kako da je nazove, jer je mnogo lepa ovdje. Ima plavu senku, crvena usne, evo kako ostatak izgleda. To već trebate da znate. Sljedeće je ovo neko čudovište što sam crtala kad sam bila mala. Eto tako. I Chrysalis također iz Shadowboatsa. Mislim nije također, ovo mi je pravi Shadowboats. Evo je, to je Chrysalis. Ovo ima zelenu crnu kosu, mnogo mi se sviđa. Sljedeća je Sour Sweet. Ups. Da, Sour Sweet je mnogo lepa. On je iz Shadowboatsa također. To su svi iz Wonder Coatsa. Ovo je prelepa neka rarity koja mi se mnogo dopada. Gdje ti tamo. I on je isto iz Canterlota i mnogo je lepa. Ima ove čizme i to već znate. Neću više da prpljam ko neki manijak iz serije. Ovo je Flatraša i mnogo je slatka i lijepa. Ima roze u šminku, što već da je. I ove cipele, što već trebate da znate. La la la. Znači je Sunset Shimmer koja mi se mnogo dopada. Isto sam i ja pravila prelepa. Ovdje ima mnogo crteža što je sad ovo. Vidite kako je lepa. Samo da stavim na lepo svetlo. Evo, i on ima ovakve čizme. To već trebate da znate. Ne znam gdje mi je Twilight.
Evo je. Ona je mnogo lepa. Znači je Twilight. Evo je. Lepa je, zar ne? Ima ljubičastu senku i crven karmin. Evo ovako. Ona izgleda, mnogo je lepa. Ja se igram s njima nekad. Ću vam pokazati pola iz sveske crteža Moj mali poni. Samo da je nađete Moj mali poni crteža, ovo je sve Frozen. I evo ga, Moj mali poni Twilight kad sam bila na raspustu kod moje drugarice, kod njenog dede. I ovo je neka flatrašća kad sam bila mala, sam je ucrtala. Ne znam da li sam imala 7 godina tada, pa sam tamo se igrala i kupala u bazenu. I tada sam ovo crtala, Pinkie Pie, Equestria Girls. Ovo je Hello Kitty, to neću da pokazujem, Applejack. Samo da nađem Moj mali poni, gledajte za to vreme u mog medveda. Moj mali poni, da te nađe poni zao. Evo je. Twilight Sparkle ima prevelika krila. Prevelika krila. Znači ima prevelika krila. Sljedeća je ova, kako se zove, Lilac Breezy. Eto mi on ima igračka, ovo je ništa. Što nije vezano za Moj mali poni. Evo ga neki mali slon koji se zove Dumbo, više nije, nemam pojma što. Ovo mi se nešto drugarica crtala. Ajde kažu više da stignem, izvinite ljudi. Evo je konačno. Ovo je Twilight